Mona moruong ha rena ho ba corrupt. Re tla etsa good governance, re tla etsa rule of law, re tla etsa transparency, re tla etsa meritocracy, where we appoint the best person for the best job, where we apply the best system to achieve the results, and where we account to the people. Ho hela se le bile pusong selemo jwale le ha ka e ka ntho tse di tsebisa setjhaba gore go utlwa hantle nna ke we ma le batweng la Islam khotlo ke se ke le mongwe wa batho ba holo ba tla ba tonne mahlo fela ba shebile ntate moetapele mme re tla mmotsa dipotso ntate Batheka ho hela ntate ha ga ne re ntse re matha ka di helicopter ga bo re ne re go setjhaba tjena re ha ka e ba le full year. In fact re tla mo botsa in the first 100 days ho he ntate the first 100 days o so achievile dintho di feng, what have you achieved? Me ki utlwa ke ena le bolokoloi ha ke le ka ga le tsholo lena utlwa ke na le bolokoloi ba hore ha hona ntho e patwang ha o ele motho ka bohlale le tlhompho e senyegengege hobane o tsile o ska twa wa hata mona wa hata nkao ya ba o fahlile mmuso ka lehlabane mona. We are open, we can ask any question, you can come up with any opinion ye o dumelang hore e tla thusa na ya heno e leng hore ka nnete ka mane ka ho DC ne ke bona re tlameha hore re hlomphe moetapele haholo re se ke ga botsa dipotso re tsamaye re be careful hona re bua eng le ba baholo mona ke bona re le batho ba free fela batho ba banyenyana ba re se khamane tlo bua television mo tlo mona go botsa dipotso mona gore ho is free ke le fatshe le free leo nna me ke dumelang ho lo fela ntwe ngwe ndate metato e ke santse go ke e bua mona le ha ele le fatsheng la freedom empa se amanyafe ha se atadi mo hona le baetapele ya laola jale le hlono la hae ko hore he always consults his people mme o etsa diqeto tse ding tse kgolo tse ka ntsa gore a re le batweng le re tla bea nyeo ho lena re tla bea nyeo wa meritocracy o batla ho bea the best as ka etsa depend only on the people ba mo fe batho ba o bona ba ba ratang for different reasons.